Akari kuma Nterechego South Menti ne bachumiritie kumeneria miario ya Rigathi Gachagua iria aritire ari kanisene Nterecha Meru Jumapili nthiru na iria yari miario ya kumeneria thirikari ya Rais Ruto. Akari baba ne bakurigaranike ni untu Gachagua atonaga makosa ja Ruto nderia ari thirikari ne bakiuga gutiu atethia Meru kire gukinyaniria mirandi ya weti na mbere iria ithiritwe remete baugite bari na wetikio munini wa Rais Kagitene Kaniwe Professor Kithure Kindiki agatethereria gukinyaniria mirandi ira yonthe itithiritwe iritithitwe ngugi rutererwa Mount Kenya East. John Thega ni agutwambiriria. Tukewanyima nafasi nyuma ya uragwari munini wa mutongere wa nthiguru no Rigathi Gachagua kumba kwigua ariungite kanisa ya PCA Meru Town Jumapili nthiru na kumba kwigua aritie mantu kathumba megene na kumeneria tongere ba Meru na gakinya kuthina mbere na kumeneria thirikari nene itongorete William Ruto indakari na tongere mwanya kuma Nterechego South Menti bebumirite kumeneria miario no na arabatongorere tuwe mwejanikirira kirubi cha governor county Meru no Gideon Kimathi aumbite kwigua bakiwa bari na witigio na thirikari Kenya Kwanza gukurukira William Ruto na munini wake Kithure Kindiki. Meru County na region yeje na Kenya yonthe ni kwenda thiri na deputy president ura waitirwo gitene Rigathi Gachagua ituraigirwe no amberetie siasa inge siasa cia kuanda chuki Kenya yeje na ito kwenda kwira tutena kanya kauga chuki itigere mianka iri na mianka iringi ugwe no enyangirio thirikari ne okiruja na thirikari uri ndene antu baragairwa maendeleo Kenya yonthe no nto kuona wesa ni thai mantu jara jabanga kwa thirikari ne antu bawesa ni boi babangire kinyambo na asieigwa lakini ogwa thirikari ne wakarire au okene za chuki warega kubangania mantu jara region yeje neke tuminya na ndeja marigo yo kuona aja utembo na asie marigo ya bwenda mbona asie marigo wamenda na ikyo tukuga Rigathi Gachagua katukwenda ukwira tutetekeria wendelea kuthukia thirikari ya Kenya ukoritwa gitene ikwanenkanirwe deputy president uria twendete muno wa region iyo gwitwa Professor Kithure Kindiki na Professor Kindiki no to support na deputy president kintu kira tukwenda muno itukwenda ngwataniro na thiri ndene Kenya na itukwenda ngwataniro ndene Meru lakini tutekunganirwa riria tukuona muntu ale mingo giewe achoka kwangaratania Kenya na nkuromba mheshimiwa Rigathi Gachagua na Arua mantu jaria kwaria thai wabati utwira wigitine kia deputy president ugwethira no erwa nguge miaka ire tutakuona Meru wanguge kwikwathurana Kenya na kuringira into biaku ndebe na kuchwa shares wale mwigutethia mu Meru na etiga kuya Meru baatwe kuthukia Kithure Kindiki na kuthukia president William Ruto turenda baatwe Kenya ithirwe na thiri kenda tuona maendeleo Kithure Kindiki turenda kumwira naitere Ruto nguge jora moya alitere Kenyatta moya itere Kenyatta eruma gwageta gwa kigua ageta gwa kia na rastere no atwikira rais wa nthiguru iriku ndene Meru County akeja gutinda kuri ari abo guku bamo no ntu guku turi unjia Professor Kithure Kindiki utuko na muthenya no ntu tweterete mbesa cia majani ni tweterete mbesa cia ria mbesa cia marigo na mbesa cia kahua nara kagitani waku bombete kwigwa bakiwa gintu kira bakwenda kagitani gakimirandi yothi na mbere ende timantu masiasa dekanoe William Ruto na Professor Kithure Kindiki baturitere ngoe gitariri kwina barabara cia mau ira cia abati gwikirwa rami kinyaja ujo ikwari na barabara ya mau ebati gwikirwa rami barabara eta abati gwikirwa rami lakini barabara hiyo itekirwa ito kwenda nduo Karenji yume na are yankete na are makutano ja Mwea eja Mwanka Chuka eja Mwanka Meru nikenda ntu beto baba kwero irugendo ro kuma Meru gwita Nairobi na bathithie biashara ndenda gucokeria nkatho Kithure Kindiki ntu bo mantu jara tuthithiritie turia Meru itonete nkuma yawe na itonete mwana wetu wa Meru mwajukitwe bwakeneragete president wa kuma rutero wa Meru na ndikete mitoka mugwata mbaru na tukigwataga na tumuinie na tumwikire nkwaene kenda mantu jetu ja Meru zenderea with deputy president wa umete gaitiaja tuna tukaneri na gato karomba mwana wetu deputy president Kithure Kindiki na yaje kwa mirandi rongami
barabara tekeikia imoroga yajanua 2020 ni rungami na itirutairwa ngugi wataka Nyakine barabara era kurama mitongo ni rungami na itirutairwa ngugi for the last 2 years batu tento tuonete ke thirikari unene nenkomuramba neje ntomukaribishete atogeria state na utore twete wingi kiripotera Ndeto cia Werũ TV kuma Goji South Imenti Mbeta wa John Thega.